Ndabasuje abantu bakurikira iyi YouTube channel wakandi subscribe nagusuje nawe n'utaranayikana nawe kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo ujye kubona notification mu gihe dusubiza amakuru cyangwa se ikiganiro. Amakuru tugiye kugarukanaho kuri uyu munsi nuko M23 yungutse imbaraga za basirikare ba FARDC baje muri M23 abawezarendo nabo batangiye kwiyunga kuri M23 ndetse tunagaruke ku ndege za Sukhoi 25 za FARDC zaje zikarasa mu misozi ya Manembwe zikica inzirakarengane nyinshi zari zituye muri iyo misozi ndetse zahungiye muri iyo misozi. Nabyo turabigarukaho, tunagaruka ku muhungu wa Nkurunziza wari perezida w'u Burundi mu myaka yashize, muramuzi yarapfuye Nkurunziza. Turagaruka ku muhungu rero wa Nkurunziza yaje muri demokarasi ya Kongo ayoboye abasirikare b'u Burundi ariko yafashwe n'uwo mutwa M23. Wowe usabwa ni subscribe ugafunga inzogera kugira ngo tujye tubana muri andi makuru. Tunagaruke ku mutekano w'abasirikare ba UN ndetse n'aba Kenya bahaje muri demokarasi ya Kongo. Byose icyo usabwa ni subscribe maze ukicara hamwe tukumvana amakuru arambuye. Amakuru arambuye kuri uyu munsi nuko muri demokarasi ya Kongo intambara afashe urundi rwego. Antoine Tshisekedi akaba yatangiye kwitabaza ibihugu bigiye bitandukanye harimo abasirikare ba Kenya, akaba yitabaza abasirikare ba Kenya baje gucunga umutekano muri Kinshasa ndetse bakabuza ari benshi. Ariko rameze ko nakiza cy'intambara abaturage bari gupfa ubwinshi ndetse bagashyingura buri munsi bitewe umugenzi n'ibisasu bya kirimbuzi FARDC iri kurekura mu baturage mu nzirakarengane ititaye ngo n'abasivile. Ingabo za UN nazo zikaba ziyemeje ko zafasha iki gihugu ariko M23 ntiyoroshya be na gato. Antoine Tshisekedi rero mukumara kumva ko M23 yatangiye kunguka imbaraga harimo ingabo za Wezerero ndetse n'abasirikare ba FARDC bamwe batangiye kwiyunga kuri M23. Perezida Antoine Tshisekedi yahise agira umujinya afata indege za Sukhoi 25 azoreza hari hatuye abanyamurenge bavuga ikinyarwanda, ndavuga mu misozi ya Manembwe. Izo ndege zagiye zirohamo ibisasu bya kirimbuzi ndetse ibisasu biturika cyane, ndetse ibyo bikaba byarakaje general wa M23 uwo bita Sultani Makenga kubona igihugu kifata kigafata icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kuba cyarimbura inzirakarengane zitafite intwaro ndetse zidafite n'umugambi wo kuba zahindura icyo gihugu. Sultani Makenga rero akaba yavuze ko atazigenda rimwe ahagarika guha yahangana na FARDC ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko azarwana kugeza ku mwuka wa nyuma kuko abona Tshisekedi nta mutima wo kimuntu agira aho yafashe indege za Sukhoi 25 akazishora ahari inzirakarengane. Ndetse bitewe n'amakuru ari kugenda avuga yuko Tshisekedi ari kugenda hitana inzirakarengane aho M23 yaba yafashe, aho M23 iri kuba yaba yegereye, nta miyaga yo kuvuga harimo inzirakarengane nshobora kuba nakica wari kuzoreza ibisasu bya kirimbuzi bigahitana abahatuye. Ibyo Sultani Makenga ari kuvuga ati ntago ndi gutinya ibihugu biri gufasha Tshisekedi ndetse nshobora na rimwe kuba natinya Amerika ngo bari kuvuga ngo igiye kuba yaza kubahagarika iyi ntambara, nge nitege guhangana buri gihugu ko n'umusirikare ku musirikare. Ariyo magambo ya Sultani Makenga. Ikindi kandi bamenya nuko M23 yamaze kwigarurira intara ya Utanganyika, iyi akaba ari intara iri muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ikaba ari intara ikomeye muri demokarasi ya Kongo. Ikaba yigaruriye ubuce bwinshi bugiye butandukanye bwo muri Kongo harimo agace ka Uvira ndetse n'umusozi wa Manembwe umwe uri kuraswaho ibisasu bya kirimbuzi. Aho hose na M23 twagira tutagarutse kuri uru rwango rwagaragajwe. Ese ibaze nkawe so yari perezida w'igihugu ayamara gupfa icyo gihugu kikakoreza mu myangaro nk'iyi. Uyu muhungu ni wa Nkurunziza wahoze ari perezida w'u Burundi mu myaka yo hambere, muramuzi yarapfuye. Ariko uyu muhungu bamwita Keri Nkurunziza akaba yafashwe n'umutwe wa M23 ndetse M23 ikaba yabojeje icyo abarundi bashaka muri Kongo. Ariko Keri ntiyagize ikintu kimwe bivugaho, yavuze ko we inshingano zari umusirikare ndetse ari ukurinda igihugu cye. Akaba yarafatiye mu gace bita Kanyamahoro ahinjira abasirikare benshi b'u Burundi baza muri demokarasi ya Kongo. Icyo yasabye M23 ni ukutamwica cyangwa se umutangaza mushyire hanze, ahubwo ngo agiye kubaha amabanga menshi Evariste Ndayishimiye abafitiye ndetse imipango mibi afitiye u Rwanda. Bangahe muri bangahe wa munani uzanye imbunda zingana mbondenye harya uburi rankaki general hano ukaba wari ufite zungurukiraho karibu rero mo komanda secteur mo general karibu cyane. Yahawe karibu muri M23 uwo bita General Suwejo warwaniraga mu gace ka Masisi arwanira FARDC. Yaje kwiga kuri M23 y'abasirikare be 45. M23 yishimiye cyane kubona abasirikare bamwe batangiye kumenya uruhande rwa nyarwo baguye kujyamo ngo bibakire igihugu cyabo. General Suwejo
yari umusirikare ukomeye muri FIDC General, ndetse we na groupe ye baje muri M23. Bamubajije impamvu aje muri M23, yasubije ko M23 abona ari ikipe ifite izi byikora, ndetse ari ikipe ifite umutima wa kimuntu, ndetse yavuze ko M23 bitewe n'ahantu hose iri kugenda ishimwa, ndetse n'abaturage iri gufata bari kugenda bayisingiza. Yavuze ko yishimiye kuba yakorana n'iyi kipe, ndetse yaravuze ko azafatanya na M23 ko barimbura kino gihugu cya Tshisekedi bakagikuraho, bagashyiraho igihugu cyabo, ndetse bagashyiraho ubutegetsi bwabo. Ndabashimira ko twabanye muri amakuru. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubasha kuba twabana buri munsi. Ciao ciao, ngenda ndabakunda, bamwe mwabanaga nitwa Iradukunda Benoni, ndabakunda. Ciao ciao. Mukuru y'iminsi karibu cyane. Sawa salama sawa. Muraho bakomeye kugira ngo uranze nyibutse amazina yanjye n'imbuzi. Emmanuel twarabanye mu Rubaya ubundi dusatira teritwari ya Masisi. Twishimiye kubona uvuye muri ariya mashyamba batuzanye abana bangahe mu gihugu bangahe wa munani uzuzanye imbunda zingana imbunda harya uburi ranka ki general ukaba wari ufite komisiyo zungurukiraho karibu rero mo komanda secteur mo general karibu cyane turabishimiye kandi turi kumwe. Ibyo byose waraye hano wari uri kumwe na Colonel François. Colonel François ni umusirikare w'icyama cy'ingenzi yakwakiriye neza. Uhagera hari icyo yakwambuye? Nta na kimwe. Yakwakiriye neza, ntacyo yakwambuye. Wariye wanyoye n'akaji wakanyoye. Uko bimeze ni umuvandimwe. Hano turabavandimwe, turavuga ururimi rumwe, warabanye muri ariya mashyamba. Hari icyo twarwaniraga se? Hari icyo wapfaga nanjye? Ariko intambara zari zihari zari kuzatumara ugasanga urapfuye n'abo bana barapfuye. Ariko ndagushimira ko wafashe icyemezo ukazana aba bana bangana gutya nawe ukaza. N'iki wabwira bagenzi bawe usize hariya? Nababwira nanjye tubasanzwe bagataha kubera nta kibi nabonye nagiye. Nta kibi usanze hano? Hariya se hari icyo wungukagayo? Usibye iki? Usibye ubujura bwo kwiba imyaka z'abaturage, nta bindi batuma amafaranga yarasiyo abakuru bakayirira. Nta bindi. Sawa, ihangane. Ibi byabaye byose muri ariya mashyamba uko byagenze, ariko karibu byarangiye, turabakiriye kugeza ubu ngubu. Basore murumva ubu muri abahungu ba M23 muri abasirikare ba M23 sibyo? Ikibura ni ukujya kwiga bakaba amafunzo, ariko mukaza mugakora mu gihugu hatarimo ivangura. Si mwari muri mu kurwana muvuga ngo hari ivangura? Ngo hari ivangura nakuko umuntu kurwanya ubwoko hano rero nta muntu uhari, nta mutuku uhari, nta muhondo uhari, nta mundani uhari, nta munyango uhari, nta mutembo uhari. Twese turi abakongomani, twese turi umwe, sibyo? Karibu cyane muhumure. Mwashyitse rwose, n'imiryango yanjye iraza kubasura. Namwe icyo mugomba gukora mubwire bari abana mwabanaga bataha, sibyo? Sawa, murakoze.